40 میام سمت حرم با مدد شاه کرم ایشالله 40 میام سمت حرم بيميني شايلان الراية والغاية عندي أشرف غاية متعني للزيارة بهمة مشاية كربلاء مشاية كم موكب للخدامة عامر كم خادم بالمواكب حاضر للخدمة لا تعب ليل نهار وينادون يا هلا يا الزاير دمعاتي عالخد هاملة من النجف مشاية أقصد كربلاء موكب ينادي يا هلا من النجف مشاية أقصد كربلاء يباره اشک چشمام نم نم رود و شم کول باری از غم میبینم هر کیو این روزا داره آماده میشه کم کم سختی راحت میشه تو این راه منتظر مونده بودم چند ماه راهی میشم با یک سربنده لبیک یا ابا عبدالله عشق فقط یه سرزمین کرب و بلا برتره از عرش برین حاجت من شده همین زیارت الحسین یوم الاربعین ما بدل حبك أنا بكل شي كل عام 40 أمشي ما أترك هالعهد لا والله أمشي لك لو جنازة بنعشي من ندخل حضرتك ويا الناس أبكي لك أنا والضم على الراس وبين الحرمين أمنيتي أزحف من مرقدك للعباس هذا العهد طول السنين مشايا نقصد كربلاء بال40 وي فاطمة أم البنين مشايا نقصد كربلاء بال40 این شور زائرات و عشق اخلاص نوکرات و عشق از نجف تا خود کربلا تک تک موکبات و عشق یاد اون سفرم افتادم خاطراتش نرفت از یادم میدونی
به خدا 1 ساله مست چای عباس سجادم. حیات من ممات من با عشق تو پاک میشه سیئات من. سفینتون نجات من تو دستای رقیت برات من. قدم قدم پای علم انشالله 40 میام سمت حرم با مدد شاه کرم انشالله 40